program n'obuhingi n'oburisa kandi omurungi ogumira TV West nokorecha mani munonga kushanga ngo twegitaho zicheza kwikashahina ogiro tukantekaho program eji enyege kimwe ninga bibiri ebinakubasa kugita aha famu yanje erizoba ntuza kuba twine Anthony Muzora Katuku kandi ntwija kuba ntuganira aha kuri senkoko ogo nashanga muri Kafunjo mbara City North ntwija kuba ntuganira aha kuri sa enkoko z'amahuri no zirebe rota no zirisota rutini yenkoko ezo kuza kuzihamu ihuri erunji erikwendo hakatare kensi yona anobo zirebe rirota kugira ngo ekuhereze gihuri kashi enkoko ne ryakiri kwingana kimwe nebyona Anthony naisha kwa nabituganirira on program age turukwega tukamanya kutwakubasa kurisa tokamanya okihamu okataganda kimwe ninga bibiri ni wa famu yawe obasa kurisa henkoko ezo urukubasa omhereza ndi Privence Kampura reka tutambure na Anthony Muzora turukuganira ahandisa yenkoko z'amahuri hamwe n'endebera yazo omwami Anthony nakwashira programu y'obuhinji n'oburisa eyanjuro murebore nakureba programu Banyeta Muzora Anthony Katuku was one of the veterans. I'm a veteran's son. So Katuku ni mzee wao. Ni mzee wanje. Katuku rinda bakama mwetari? Asaf Katuku akanarga shyo kashi. Akanarga za Rwanyangwe. Rwanyangwe chiruhura. Hati Anthony nyanda tuganire aha kurisa no kurebera enkoko. Aha omwanya guturuho aha bwenji washazira mu kugira ngo iwe koronde enkoko. Icyo kubanza ngije mu tawuni aha bukuba hakaharimo katari. Ngani ndonda katari. That's why I decided to come this side in town. Kandi kinarondire enkoko ngani ndonda sente. Kandi ndonde ntasi ya burizo. Maganda matungo tugine ntasi ya burizoba kanushara hagine ntasi ya burizoba na nga atenore gine ntasi ya burizoba konga kandi hate nkoko nzinda tuzikwendita karhango nzindita karki noko nori muna hati nkaha ebibuware ebibyone byo kureba harahem enkoko almost 2000 birds oine chikashenko kwa Isa Brown. I went to watch was in Isa Brown. It is versatile. Nebasa ku adapting ahambera our weather imbera yechizu ibyo kurya. So I thought it would be a better brand. So tegansigwa burwire. Tegansigwa burwire, it's a bit resistant. Okay. Omukuriso enkoko ezi wazimara mabwire burkwingana shi. Hazimara mu myaka guningira hatu ndio nintaho mu gwa katano. Mwaka gwa katano. Watunjire experience erukumara. Yes. Okay. Katuganire aha challenges ezo kubasa kubugana wabanorise enkoko. Kwenda nguna nogo muntu okwenda kutandika kuri senkoko. Amanye yaza kuri senkoko na expecting akubugana bizobuki. Obviously enkoko zirimo bizubu zirimo icyo kubanza chachu nbagisira enkoko nirwara enkoko no basere byo kurya byazo kandi amahururu mugabura katare gagura kasente kake mbwene ntubantu shabanku ka government etwatere ho bundi nito twaguma to exporting you never know. So omukoko no bugana mukize bucyo burwire na no kucendera kwembe y'amahoro cyonka no bugana mu burwire no kucendera na feeding oburwire batuno basa kubutangira oburwire obuntu basa kubutangira tuta through vaccines ariho vaccine ibakhereza ikiro kimwe ariho vaccine ibakhereza ikiro cya mushanju Newcastle then hariho na vaccine ibakhereza bwa nyuma ya 21 days. So mwenu narete enkoko nyine kurebeka ngo nagisyanto mukiju cyanje natandika ku planning okugihereze mbazi kugira ngo itarwara ogihereze mbazi za gomboro zihezo kugira ngo watangire uburwire. Umuntu wakwasa kwa nanda kutandika kuri senkoko enkoko no gitandikana na cyo kwingana capital. Capital ni yenda mo sente enkoko nizenda sente okuba nondeze za free range
zono basa kutandikisa sente zone z'orukwenda konka hateze zone zenda sente abokuba nizirya empiha nizirya niyo nerya empiha garuke kwereza amahuri noreba n'ebije bindi yo ninyombeka nka hariya iki kiwarebaho almost kiriyo iki kisiye kiri hariya kiriyo miliyoni 50 50 million. Yes. Harimo ubwana buto bundi yo ni inkuzi. Mwenu ohireho cyashije cyo riyo no yombeka hate kikuriraho almost miliyoni 50. Enyando terre chani aha muri sogo rwenda kutanika kuri sana ndakombeka kijunke cyo kinarebe cyo bandizemo ecyo kijunje mu costing cyo kwingana ki kanda ha burunji yakube natanika nenkoko zo kwingana cyaka natin experience. No tandikisa inkoko 50. Inkoko igana. Ati nk'icyo kijiriyo miliyoni 15. Nutandikisa kake restaurant oguma noyegera habo kuba enkoko zona zibasa kukwatwa kandi ife mwene omuntu yine capital nche nowe shara oyine capital nche tashimwe kuba nazo mu nkoko nazuma hati omunkoko ezeza mahuri hamwe na neze nyama omuntu ro kutandika shimwe kuba natandika na nkoko Nka preferingirize inyama tizine za broilers na croilers na wana zibasa kuhamuna na muhuri. I would prefer inyama abo kubeze eze ziri nkabana nizenda too much care tokurgaho abakozi so no ine kugirebera for good 24/7 orya 24/7 ushemura kuboroho nicyo kurebera hati ntimpereze mu ruma abantu 10 hata ba phone fama wote bakodisa nkoko tine yawo gor kuzo mutawuni garete kijo kashiteka omuka akaguma na terro mukoza asuma ababo binengeri yaba ibakurisamo eyinta kwicerezana nayo konka you must have land, you must have enkoko then ukatandikiraho kandi ushobora kuba nyine impiha z'esente impiha z'ibyo kurya abo kubasebo enkoko eze zo kureba ni irya munonga amwizo baneria shiri kwingana buri nkoko hihi ne basa kurya nka half a kilogram on a daily basis. Yes, on a daily basis half kilogram kilo nozi kuzenga zini kilo ni gurar 12 soro 12 that means kaga pade tekwa kuri nshaho nkishatu nshaho ni gure mutwari 12 that is 300 and something. Ujezi hamwe no ishozi hamu mpora kasha nanta kuzihamu ni nzitamu. Okay. Katuganire aha buyonjo bw'enkokwezi enkokwezi oshemeye kwa nozerebe rota ombuyonjo obviously hata zine maniwa iki advantage ero ejimaniwa giyo kureba ninjiguza abantu ababentoke so ni chikuboosting kugira ngo kambe ni kanjirundane oshemero kuba ziri clean ashimo kuba nazireberera cleanliness iriya higuru so ishisheme kwa nishira nshabanywa ya bwideshi woyine mu coffee husks shimero at least kucyuza bwanyuma ya 1 week if you have coffee husks. Then sa starmu shiranje bwanyuma ya bwideshi nantina coffee husks every day. So buri zoba nyine kuba ni intaho mchuje cyukiyonja nagwe kano murumo ko kweza kuguza amahuru waheza kuguza ofure yazo banzo yeshashura sente aho yeshashura ngo mukozi ninga nimba nakibazire nimba ni nkwata mamagoba gemetwaro katribe metwaro 15 amchishyo on a daily basis. On a daily basis. Yes. Oyihireho expenditure yona agumahura gunkuba inshobiriza. So on a daily basis yona ukoresha 15 asa nuri mukasente tabakugayire none ubona ko nkora kubona abonera mukasente
katurebe ahandisa enkoko ezi zishemeye kuba nizirya bwire ki ninga zine eshaha zo kugira ngo warengeze eshaha tazishemeye kuba nizirya ninziteramu ebyokurya emirundi ebiri ninzihereza amaizi nozitaburira concentrate oshemerere kuba mbwenu kare nogipimira nogiteekateekera so aha noyetaburira ebyokurya ninga nimbyetaburira katureba akarungi kari omu kwetaburira ebyokurya wena akarungi akari omu kwetaburira ebyokurya noyetaburira eki orikureeba nogura feeds ogura n'ebirungo you mix what you are seeing rather than telling you that ngumanya this is already mixed kandi so nikirungi munonga wayemikisingira okamanya eki oriyo nokora katuganire aha kwerinda oburwire bw'enkoko noyerinda ota noreeba oburwire bw'enkoko ekyokubanza ziri enclosed oburwire nibureetwa omu binyonyi hati obu ziri enclosed n'abantu baza kwija noreeba omubazi gwangye ogu gurya noribatamu omu otaahamu nikyo kintakwikiririza kutaahamu omu omunda ahabw'okuba nobaasa kwija maybe with some infections no vaccinating nk'oku naakugambira you have to use vaccines Pesha mukutandikaho wangira ngo uri omwana w'omurwani nyowe kandi nyespectinga abana b'abarwani kuba muryo mu free zone mukiringire okabwe cyo wajemeserizibwe kugira ngo wijoze mu nkoko ze kusiba nobonabona umwana w'umurwani yakaba aryo mukabo kwishaka akora kare sente yarwani ngaha tukokiri nkoko mukukireba kandi abazire bitu kubareba barwanire butosha umuhekera we nataha ari umukozi hata nanye ndiyo ninkora cyo kubanza mbereza umushoro ncyo guhereza government Museveni mba nimuyamba aha kushashura abantu be yes nimuhereze abantu ni nshashura bakoza almost 30 workers yes mwena hata government nimba ntariyo ningerwanirira habukuba kinaburiza ekyo twosere nturebe eminyeto mingi ey'abazire babo babiri barwanire oshanga omwanya gwo kugira ngo agire project eyi yatandikaho nasiiba ha social media nayeta government Museveni nyamba tatakarwana Museveni nyamba konkiyo ninkureba ori omu nkoko so ogwo mwete gwo kugira ngo oze omu nkoko nubwo ndikwenda kumanya hiwagwihire n'obukozi nabatatu mukuza omu kishaka bakaba buri okwetera abarya b'ekambi kandi hati wanobasha ekyo orikuba oyine kukora this is how we are fighting for our government to stay in power. I teach people on how to farm batari kurebera umupresidenti kuza kumushaba sente. In other words, ninyegesa abantu kukora bakatunga sente umwebembezi wito murungi President Museveni achimureba tokamanya nawe akamukwata nanye ndiyo kundiyo ni murwanirira ni muhereza umushoro bakireba that is okukizo kumwirukangaho koreka ikindi kuba ninshaba nkabire ninshaba ngo hati ante mwamani nyongerere kimwe okushanga nimpereza abantu umurimo abo kubaha ni supply ngambarra hamuhuri yes I'm one of the people who supply so nano kongera mu capital kugira ngo utandike no kwegesa eminyeto n'ije kumene yegera na neminyete gumeije ne yegera hafamu no chende ozota okufa kwenkoko zawe no fayota kureba ngo enkoko zawe buwazisyaha tazagira cyara kakusita ecyo kubanza cyabyona no manyozi no zitandikira zikirinto kora vaccines
That is number one. You feed them well. Number two, oguma nozimonditaringa nozihereza amaizi kandi amaizi ni makuru munonga mu nkoko. All day nanenye gashamira kubagarwaho amaizi nambwe n'abakozi bumbyori ne kusupervisinga munonga n'amaizi izobe ryo rukurgaho umukashanga abakozi bariho ko bazombi yabo noshanga inkoko zona zitaro. So you must be careful with giving them water. Yes. Enyuma haho watugambira ngo yetabura byokurya by'enkoko ezi okwetabura kiri cheaper than kugira wagura. Yes, of course. Okwetabura kuri cheaper. How? Because I told you buy ebirungo no bigura mu kilograms. Hakireba ogura chachu yawe mu kilograms no bano bimanya obitabura oshanga byayongera kilograms kukiza kandi owaza kuri yo kagure nshaho abo kubenshaho no ija kushanga no gigura emitwaro nki 18 tabwire konka batakuterire mu cyo rukwenda konka hatko kubyetabura. First of all umanya ngo kilograms zahika. Secondly, oba nomanye omwana mangu wa balancing ebirisa. Katurebe ahanshobi na munonga ezabarisa b'enkoko barukukora babano barisa enkoko zabo ni inshobi cyeze barukukora mu kurisa enkoko in feeding no poor feeding kushanga ngo iwe no yenda ngote mu kike kandi uyihe mu kingi. It is impossible. Echoro kutamu nichoro kugirota nshoro kuyamba wazireberera kubi nizija kuhereza feedback nongi wazireberera je nibasa no kutera mirundi ebiri per day. Yes, well fed. I'm telling you. Hatisheje nkoko naza kugirisa je ninjiherize kiro kwingana ki no bozimanyirize kurgo no rebeze nkoko no zitandika nabukiri ubwana oguma no ija no banozimanya kuri kurya. You just know how many kilograms they are used to taking kandi wana buwari zitakubiriya no bano mangu zarwara icyo nacyo nicyo kureba zabara kuryaho ubuntu babwa bubuzima ubwo bushimira kuba no reba zirire no hatu zabiherezeho ntegereze kuje kuzitiraho mu wabazi. No ijerondo takatareke ibintu byawo enkoko wano ofrayinga amahuru gawe nebinde byoyine byo kwiha mu nkoko. Enkoko wano ofrayinga obviously nibazigura hansi nibigura hansi. Yes, nibigura hansi wano ofrayinga bakweza mu mitware 2 pa chicken. Yes. Amuhuri obviously abantu nibenda muhuri konka yadene bagagura sente nki 3-5 konka kirikabende gura nka 5 ibori. So afamu na ijargi hira 3-5. Yes, umutsigiramo abo ko bana bananda kugira ikiyihamo. So 350 nibe yamahoro ganja niba gatwariraho bukuriye mu town bagusa nkashinje 5 shoyer yarzina mu kanana. Akwa katare wagira no joro ndakatare kamahuri wina katare Kenya mano baremba biguriza hansi akandi kwa kamaniyo wanje ngo nuguzamaniyo ko no ijo kwiha abari w'abantu bamanyire famu yanje aheri abantu bamanyire famu yanje aheri. So I don't need tinchiri nkaba bar kutandika nobori yaho umuntu nakuteresimu na yenda maniwa nibaba bagibookingira in fact. Umuntu uri kuri senkoko nchimutwara bwire kikwihamwe kiyatiremo amezi mukago tine cyo watandikire kuyihamu when you just feeding amezi mukago 6 months you just feeding tine cyo wihiremo bukiri buto uriyo no bukuze then bwa nyuma y'amezi mukaga that's when you begin getting kutandika kuriya ahabwa nankire.
Otari mugumisiriza no basenkoko. Ator Noine kuibasa. kuba no mugiga. 6 months no boine capital no yetenga capital. Baza kutandika ebe bintu nibyetenga capital. Okay. Otakatandikira business cyo ine kubanza gukora no capital. Capital ejo ni ije korra byo kuri yebi. 6 months feeding the animals. Orukushashura abakozi utine kiwarebire. Nobahabuzi obwo kuhereza ogwe na munonga minyeto yakubire nenda kutandika kwejundira mu kulise ko aneje rugayemera mu okukora ni kintu kirungi icyo kubanza tukutira mikono no yisitya icyo urukwenda no gumuri mukama hati nyowe tine hindi kwetenga kugira nta kuza kushaba umurimo ahabo kuba ninyekozesa tariho kintu kirungi umunsi omunko kwekozesa ebe bya office jobs n'ebirungi konka you don't have ready time, you don't get time kutunga gukora icyo urukwenda kwija nka hafa amata nanyi n'umurimo ko izen koko ninzi managing and you know very well that Uganda agriculture is the backbone of Uganda. yes That means entasya yona esente nyingi zirikuruga mu Uganda nyingi emirimo mingi nereetwa omu by'oburisa n'obutungi. So that's why you have eminyeto eine kufayo munonga abakuba wotakozera agriculture wotagira omuri ebi oreba na president wanyu n'abatumbi bya PDM nagezaho kubegesa ngo mugire kimwakora nyensi amugire kimwayegasira. So that's why eminyeto please start working. Umutandika watushobora ngo enkoko ozimaziremo almost emyaka 5 o myaka 5 ejo iwe nko muntu nico cyo base kweyihira mu kulise enkoko ezi Mu myaka 5 no kutandika manya mu myaka 5 no kutandika tarihe cyamane cyo kuba wihire mu ekiryaho noreba hato nk'ikije kiryaho kitire miliyoni 20. So you can imagine nkiriyo ni buildinga. You know you have to build the capacity. When somebody has the ekidomra charta 20 ikikwatara tabiri zonka iriye drum ya rita 10 rita 10 ni kwatara ta 10 icyo ni kimanyisa ki ngo burukoko yongera kutamota kwihamu ikintu cyaba cyangu nabwanyima capacity yaba impango no yihamu cyamana munonga. That's what I'm trying to do. I'm trying to build the capacity kwa banze unshare humbarra then the whole nation habaho kwegera. hine nkoko wakubire no yenda ngo government ekwatira famage enyuma ho watugambira ngo famage ne kuyamba mu traininga o training eminyeto hine nkoko wakubire no yenda government ekwatira Buzima kabe ni nyende hino tino tarkwenda kandi government kabe no chikora na munonga kandi ni itu turukore ikintu tukore cyaho bwo kundi cyo kubanza kukunda president wihanga avuga baronka tatitwe ebebe kutoro kubikora abantu batunge imirimo tubarikwisha kwekarakasa abakozi 30 wabaribaho ubutwantwije mbo shato bwire bwo kwekarakasa no baburinka bari bizene bakora mbone nikashabire nka government enkwatiraho munonga nkeki empereza amani ahabo bakwera kumpereza amani nanye ninjaga hereza abandi omutezi w'akaruru nyencha kare naba innocent nabashemerirwe turi kwendera program ubutumwa bwo kwereza bwo gumena kureba program hamwe na no kutekateka kuzo mu project yako okugumisiriza okushabarahanga okukora munonga namani kweshikiraho kandi okukunda kundi hanga ryawe ibyo n'ibintu bikuru munonga ochezo kekunda
yebare kushanga ngu wanyagita ha program eji kandi nyina masiko ngu ahitwa atandikira na Anthony Katuku hine chiwabasa kwega aha kurisa hamwe no kureberera enkoko izamahuri. Anthony yatushoborera ngu wano ndakweza omukurisa enkoko zamahuri oyine kuba no bor ha famu kandi oyine kuba no gumisereza abo kwawaza kwitandika kwihamwe chiwatiremo no kitandikira bwa nyuma y'amezi mukaga so no ine gumisereza kandi oyine kuba no kunda ogumurumo guwaza mu wota rukunda nkoko buzumazuma nazija kufera program eji nokwe twajihendera tuti kandi nyo muhereza ndi Privence Kampura aha kamera nakoraho na Asaf Turiyahebwa ninkwisiya program eji nebereho rwa kabiri Shahina Zechero kandi yijegarukwamu orwa kabiri Shaitano zihamwe kankwendeze okurara koronje.